ubumwe ntabwo ari ibigambo gusa, kandi twebwe nk'urubyiruko dukwiye gukura isomo muri ibi bibera hirya no hino. Ikindi kandi kinakomeye ndetse gikomeye cyane kurusha ibindi, dukwiye kumenya ko ubumwe ari ibimenyetso, atari ijambo gusa buri wese yivugira ngo ribihindure ubumwe. Ku itariki ya 25 mu kwezi kwa munani mu 2024, isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko. Kuri uwo munsi muri Burkina Faso, Kapiteni Perezida Ibrahim Traoré yabwiye urubyiruko ayoboye yuko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ari nkaho ntacyo umaze. Mu kwezi kwa munani mu 2024, isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko. Kuri uwo munsi muri Burkina Faso, Kapiteni Perezida Ibrahim Traoré yabwiye urubyiruko ayoboye yuko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ari nkaho ntacyo umaze. Si ibyo gusa, ndetse yanakomeje abumvisha ububi bw'abayobozi bayoboye ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, ndetse akomeza agira ati abantu bubatse imbuga nkoranyambaga bazubatse ku buryo abantu bandikaho ibidafite umumaro aribo bahabwa agaciro ndetse bagahinduka ibyamamare, nyamara abandika ibifite umumaro bakirengagizwa ndetse bagafatwa nka zero. Ese kuki koko abazandikaho ibyubaka hatagira ubamenya? Dore iyo mbwirwaruhame yose uko yakabaye. Vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Ni ikibazo buri wese yagakwiye kwibaza. Hirya no hino ku isi, muri Afurika ndetse no mu mahanga, twumva bavuga umuryango wunze ubumwe bwa Afurika. Ese koko ubundi mu by'ukuri uyu muryango ukora iki? Umaze iki? Utwungura iki? Cyangwa se udufashije iki? Reka tugende gake twifashisha imbwirwaruhame y'umukuru w'igihugu wa Burkina Faso, Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré. Iyo twumvise ubufatanye, ubutwererane ndetse n'ubumwe bw'uyu mugabane, twumva umuryango wunze ubumwe bwa Afurika. Akomeza agira ati uyu niwe muryango wagakwiye kuduhuza ngo haboneke ubufatanye ndetse n'ubumwe bwa nyabwo. Ariko birababaje, biteye agahinda ndetse n'isoni kubona intambara zikomeza kwibasira umugabane wa Afurika, zigahitana abaturage benshi ndetse n'urubyiruko rutabarika. Kandi uwo muryango uhagarariye ibihugu bifite ingabo, ndetse ingabo nyinshi ndetse zikomeye, ariko ntubashe kugira icyo wabikoraho. Ubumwe ntabwo ari ibigambo gusa, kandi twebwe nk'urubyiruko dukwiye gukura isomo muri ibi bibera hirya no hino. Ikindi kandi kinakomeye ndetse gikomeye cyane kurusha ibindi, dukwiye kumenya ko ubumwe ari ibimenyetso, atari ijambo gusa buri wese yivugira ngo ribihindure ubumwe. Ibi ndabibabwira nk'umuyobozi wanyu, ndetse ndabibabwira ntatewe ipfunwe, mbihagazeho n'amaguru yanjye yombi, ndetse mbihamye ukuri koko ni ibimenyetso. Ese kuki mbabwira ko ari ibimenyetso? Dukwiye kumenya ko ubumwe ari ibimenyetso kugira ngo bidufashe iki? Kugira ngo duhaguruke twishyire hamwe, dushyire mu bikorwa ubumwe n'ubutwererane bisesuye. Dore icyo nabonye ndetse cyanangaje. Mu buryo butari bwiza, igihugu cya Ethiopia kirimo icyicaro gikuru cy'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, ubwo cyari kiri mu guca mu makimbirane akomeye. Byaranangaje cyane, naratangaye. kandi ubwo nabonaga minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yambara imyambaro ya gisirikare, agatangaza ko kaminuza ya Addis Abeba igiye gufungwa kugira ngo bahangane n'iyo ntambara. Uzi icyanangaje? Sinigeze mbona uruhare rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu kurinda icyicaro cyawo nyirizina. Ibihugu by'uburengerazuba bw'isi hafi ya byose byabonaga Addis Abeba iri mu kaga ndetse mu mazi abira. Ababihagarariye barazinga baritahira. Gusa Ethiopia yarwanye uko ishoboye kose irihagararira, atari ngombwa yuko itabaza amahanga. Byo byaranshimishije cyane, kuko ubu ngubu basi babonye ituze.
abana b'abanyekongo bamaze imyaka myinshi ndetse myinshi cyane bapfa. Hari n'indi mirwano myinshi nko muri Sudani ikomeje guhitana ubuzima bwinshi ndetse bwinshi bw'abantu, ndetse harimo n'urubyiruko hano muri Afurika. Twe twifuza kubona umugabane wa Afurika yunze ubumwe, uhuriza hamwe, uhuza ndetse mbishimangiremo ngo uhuriza hamwe, ugahuriza hamwe ingufu ndetse n'ingamba zose zikenewe kugira ngo ushyigikire ibihugu byawo, kugira ngo ibyo bihugu bishobore kongera kubona amahoro. Mu gihe cy'imyaka hafi 10 ishize, agace ka Sahel kabaye indiri y'iterabwoba mpuzamahanga, ariko ntabwo tubona inkunga iyo ari yo yose iva muri iyo nzego mpuzamahanga mu gushaka igisubizo cy'icyo kibazo. Dore kandi birushijeho kubabaza cyane nuko hashize iminsi mike igihugu cy'amahanga kitari icyo muri Afurika gitangaje ku mugaragaro ko cyagize uruhare mu rugaragara mu gitero cy'ubugome kandi cy'ubugwari cyagabwe ku ngabo zacu. Umuryango wunze ubumwe byarambabaje cyane ko nta n'ijambo na rimwe ndetse ritoya wigeze uvuga ngo wamaganire kure ndetse kure cyane ibihugu by'amahanga biza kwivanga muri Afurika. Dore babwire, hari amagambo 3 dukwiye guca mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no mu myitwarire yacu. Ayo magambo ni ubugambanyi, ubugwari ndetse n'ubuswa. Mbashimiye ko mukomeje kutwumva. Iki ni igice cya mbere cy'amagambo akomeye yavuzwe n'imbirimbanyi y'amahoro iharanira ukuri ndetse ishaka guteza umugabane wacu wa Afurika, Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré. Iyi ni T-Zone Media. Mugira amahoro.